тамошобинони азизи телевизиони Симои шаҳри Панҷакен, ассалому алайкум. Хеле хурсандем, хушнудем ки директори муассисаи давлатии суғсинамо ба номи Комил Юрматов барои азиз мо хеле сарфароз, хеле сарбаланд, хеле хушнудем ки шумо як мутахассиси варзида имрӯз меҳмони телевизиони Симои шаҳри Панҷакен мебошед. Хуш омадед ба Панҷакен Бостонӣ, хуш омадед ба телевизиони Симои шаҳри Панҷакен. Ташаккур. ва чизе ки мо гуфтем сухан асосан бештар дар бораи филми Тангно меравад. лутфан мегуфтед ки таърихи рӯйнавор овардани ҳамин филм дар чи аст? Бараман. Ташаккури зиёд. Салом арз мекунем ба кулли тамошобинони телевизиони Симои шаҳри Панҷакен. Шаҳри бостонии азизи кишвари мо, шаҳри фарҳанг, шаҳри сухан, шаҳри шеър. Ростӣ муҳаббати мо нисбати ин шаҳр хеле бузург аст. ҳанӯз бори нахуст ҳанӯз ба шаҳри Панҷакен наомада аз асарҳои нависандаҳои ин шаҳр мо ин шаҳру деҳаҳои ин шаҳру урфу одатҳову анъанаҳои ин шаҳрро дӯст дошта будем. Ман хеле хушбахтам ки имрӯз мо як суҳбате дорем бо шумо ва тавассути суҳбати мо бо тамошобинони азизе ки ин телевизион дорад. аввал саломро ин қадар тӯлонӣ кардам ба он хотир ки ҳар гоҳе ки ба шаҳри Панҷакен меоям хеле ҳассос мешавам ва имрӯз аз айёми ба навор гирифтани филми ҳунарии Тангно 5 сол сипарӣ шудааст ва агар хато накунам 4 сол қабл мо дар шаҳри Панҷакен нахустнамоиши филми Тангноро баргузор карда будем ва то ин замон дар ин ҷо набудем ва вақте ки ба шаҳри Панҷакен ба телевизиони Симои шаҳри Панҷакен меомадем, аввал дидан кардем аз мавзеи сабти филми Тангно амондара ва барои ҳаминам хеле ҳассосам, чунки тавассути филм ин амондараро миллионҳо нафар шинохтанд ва барои худи мо ҳам ин мавзӯъ дигар мавзӯи хеле азиз аст ва дар ин ҷо имрӯз қадам задем. дар бораи таърихи филм албатта имрӯз суҳбат мекунем. филм аз ҷониби муассисаи давлатии суғдсинамо ба номи Комил Юрматов ки 1 марти соли 2015 дар вилояти Суғд таъсис дода шуд, аз ҷониби ҳамин муассиса гирифта шудааст. аввалин идеяи филм аз куҷо пайдо шуд? мо аз ростӣ аз замони донишҷӯӣ хеле ошиқи асарҳои нависандаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Сорбон ҳастем ва тавассути ҳикояю қиссаву романҳои ӯ хеле дӯст дошта будем ин мавзеъро бори такрорам кунам ва хеле худи асарҳои устод барои мо хеле наздик ҳастанду хеле ҷаззоб буданд. дар яке аз ҳамин гуна асархонданҳо ба дастамон романи Тангнои гетии устод Сорбон афтид ки ин соли 2012 буд. худи бо устод Сорбон ҳам мо рафту омади хеле наздик дорем. устод барои мо падари маънавӣ ҳастанд. вақте ин асарро хондем, ростӣ ин асар хеле ба ҳаяҷон овард шахсан маро ва ман гуфтам ки устод барои чӣ ҳамин романро мо якҷоя сценария карда филм нагирем. баъд худоро шукр ки устод розӣ шуданд ва мо шурӯъ кардем. яъне ин моҳи марти соли 2012 буд. мо шурӯъ кардем романро баргардонидан ба сценария. албатта дар шакли сценарияи филм, яъне филмнома, хеле қаҳрамонҳо ҳазф шуданд, ихтисор шуданд ва қаҳрамонҳои марказии роман боқӣ монд. вале мо аввалин нусхаи ин сценарийро соли 2012 навишта будем ва худи ҳамон сол ба шаҳри Панҷакен ба деҳаи Амондара сафар кардем. барои ман хеле ҷолиб буд ки аз рӯи романи хондаи ман чӣ гуна кӯдакон дар бозори Дупула бо хар
کار میکنن، پول کار میکنن. برای من خیلی جالب بود و از بس که سالهای 92 واقعا سالهای وزنی بود و همین گونه عرابه‌کشی و با کارهای پول کارکنی مشغول بودن کودکان یک عنعنه بود. ما هم همین زندگی را داشتیم. برای همینم قهرمان مرکزی فیلم تنگنا با نام ارمان که 10 سال است، زندگی و به زندگی خود ما خیلی نزدیک بود. آمدیم در شهر پنجکن، کاستینگ اعلان کرده بودیم سال 2012. انتخاب کردیم هنرمندها را. متاسفانه آن سال بنابر نیافتن سرپرست این ایده ما عملی نشد سال 2012 و بعدا ما راه نشدیم. لیکن ما میدونستیم که این یک روز باید فیلم شود. لیکن ما فیلمنامه را کار کردیم با استاد سروان. اگر خطا نکنم 6 مرتبه از نو نوشتیم فیلمنامه را. استاد حتی هم رنجیده و هم خندیده گفتند که من به جای این فیلمنامه با 3 اثر دیگر نوشتم. امکان داشتم. بله خیلی البته استاد رو خیلی زحمت دادیم ولی خوشبختانه فیلمنامه نوشته شده بود و در کولباری من بود و با تقاضای زندگی سال 2015 مؤسسه دولتی سرخ سینما رو تأسیس دادیم و بعد از استحصال فیلم های کوسه، فیلم هنری کوتاه حجم کوسه و فیلم هنری 12 سال انتظاری ما آغاز کردیم با بند و بست و کارهای آمادگی فیلم هنری تنگنا و البته این از جانب حکومت ولایت دستگیری یافت و ما شروع کردیم. اگر خطا نکنم ماهی ایولی سال 2016 ما علاقه بار دیگر تکرارا آمده در پنجکن کاستینگ اعلان کردیم. کاستینگ یعنی انتخاب هنرمندان. کاستینگ برای آن اعلام میکنن. شاید ما معذرت میخوام شاید بعضی تماشاگران نفهمند که این چی کلمه است. کاستینگ یعنی دعوت کردن همه خواهشمندان برای در فیلم نقش داشتن، اشتراک کردن. بله در این کاستینگ که در شهر پنجکن در دهه‌ها برگزار شد واقعا هم بار دیگر اثبات شد که پنجکن، دهه‌های پنجکن، مردم پنجکن خیلی با استعداد هستند و خواهشمندان خیلی. حتی یادم هست از کاستینگی که در شهر خوجند برگزار کرده بودیم همان سال در شهر پنجکن برای اشتراک کردن در فیلم خواهشمندان زیادتر بودند، نزدیک به 300 نفر بودند، چی دختران و چی جوان بچه ها و چی کودکان. و بعدا همان سال 2016 ماه سپتامبر به نوار گرفتن این فیلم شروع شد و اگر هم خیلی گرده گویم که سپتامبر، اکتبر، نوامبر و حتی تا 8 دکبر سال 2000 خیلی طولانی بود. یکی از بزرگترین لایحه‌های ما امروز هم هست. روزی میدان نوارش خیلی زیاد است در شهر پنجکن. حتی در سرحد ما یک صحنه گرفتیم در سرحد سرعظم، در سرحد بین سمرقند و پنجکن و بعدا قسم زیادش در دوپله و در دهه اماندره. و آخرین کادر فیلم هم یعنی ما شروع کردیم از تابستان، تیر ماه، بعد از زمستان و بعدا آمدیم ماه مارت، آغاز ماه مارت 2017 چند کادر فیلم گرفتیم، یعنی در 4 فصل فیلم به دو گرفته شد. تخمین بدون استراحت ها 78 روز میدان نوار رو در بر میگرفت. خوشبختانه به انجام رسید ثبت فیلم و بعدا 6 ماه دیگر کارهای تنظیم و صداگذاری و آهنگسازی و سپتامبر سال 2017 فیلم روی پرده سینما اومد و همگان تماشا کردند. تشکر زیاد. شاید تماشاگران ما البته قبل این فیلم را تماشا میکنن، چطوری که من گفتم لیکن به هر حال میخوام فهمم که این فیلم کدام موضوع رو در بر میگیره؟ موضوع اساسی محور فیلم البته تربیه فرزند و شناختن مسئولیت
волидайн дар назди фарзанд. мавзӯи доғи рӯз. бале, мавзӯи доғи рӯз ва филм бахшида шуда буд ба 10 солагии эълон шудани танзими расму оин ва тӯйҳои маъракаҳои мо. бале, ҷумҳури Тоҷикистон. ва яке аз ҳадафҳои филм дастгирӣ намудани ҳамин андеша, яъне камхарҷ гузарондани тӯйҳо буд, ки бинобар мушкилоти серхарҷии хонаводаҳои мо, дар хонаводаҳои мо қарздорӣ ба вуҷуд меояд, аз пушти қарздорӣ ҳатто то хонаҷудошавию вай. лекин маҳдуд будани имконоти молиявӣ. бале, лекин намехоҳам филма мо нақл кунем, лекин меҳвари асосии филм дар бораи ҳамин аст, ки тарбияи фарзанд яъне фақат ба воситаи пул нест. тарбияи фарзанд дар оғӯш гирифтану аз бӯи худ сер кардани фарзанд. қаҳрамони марказии филм Армони 10 сола орзу дорад, ки падараш аз Русия баргардад, аз дидори падараш сер шавад ва ӯро тӯй кунад. албатта хонаводаи онҳо имкони тӯй кардан доштанд, вале ӯ мехост, ки падараш ҳамроҳ бошад. яъне даъват кардани ҳамаи падарони мо барои дар назди фарзанд будан, даъват кардани ҳамаи кӯдакони мо мисли Армони филми Тангно талошгар будан дар зиндагӣ. албатта муассисаи давлатии сурхсинамо як шӯҳрати ман шахсан медонам хеле зиёд дорад дар вилояти сур ва берун аз он. кадом филмҳо то ин вақт таҳия шудааст? бале, ташаккури зиёд. хеле мехоҳам таваҷҷӯҳи шумо, таваҷҷӯҳи тамоми тамошобини шаҳри Панҷакенро ҷалб кунам ба умуман таърихи муассисаи давлатии сухтсинамо. барои чӣ буданашро баъд дар анҷоми ҳамин фикрам мехоҳам гӯям. муассисаи давлатии сухтсинамо яъне муассисае ҳаст, муассисаи давлатӣ ҳаст ва ҳадафаш ба навор гирифтани филм. мо вақте ки дар курсии донишҷӯӣ дар шаҳри Душанбе менишастем, орзу мекардем, ки дар вилояти Суғд ҳам ҳамин гуна як коргоҳе бошад, ки имконият фароҳам орад барои бачаҳои эҷодгар, ки онҳо синамо ба синамо даст зананд. агар дар маҳаллаи мо таваҷҷӯҳ ба футбол бошад, дар бачаҳои мо мехоҳанд, ки футболбоз шаванд. агар дар маҳаллаи мо таваҷҷӯҳ масалан ба ягон машғулияти дигар, масалан ё бозӣ, масалан шохмот, ё ин ки ҳар чизе ки дар маҳаллаи мо ҳаст, мо ба ҳамон майл пайдо мекунем ва ба ҳамон касб меравем. дар зеҳни ман ҳамин буд, ки масалан дар Ҳиндустон дар ҳар як маҳаллаҳо чунон филмҳое гирифта мешавад ва бачаҳо аз кӯдакӣ чӣ гуна ба навор гирифтани филмро мебинанд ва орзу мекунанд, ки ё актёр шаванд ё коргардон. масалан ман фикр мекардам, ки барои чӣ дар вилояти мо, ки ҳамин қадар як вилояти бузург аст, барои чӣ дар Тоҷикистони мо дар тамоми гӯшаҳои канорҳош киностудияҳо набошад. дар зеҳни ман ҳамин буд, ки мо бояд ҳатман дар вилояти Суғд бояд як коргоҳи созем, то ин ки ҳамин филм ба навор гирифтану дар филм бозӣ кардан як чизи маъмулӣ шавад. ва хушбахтона ин идеяи моро ҳукумати вилояти Суғд дастгирӣ карданд худи ҳамон соли 2015 ва як муассисае дар таърихи истиқлолияти Тоҷикистон бо номи нахустин муассисаи давлатии кино бо номи Суғдсинамо дар ҷумҳурӣ таъсис ёфт. яъне мо то соли 2015 дар таърихи Тоҷикистонамон аз давраи масалан соли 1929 фақат як киностудия доштем, Тоҷик филм ном дошт. ва мо дигар ин гуна албатта мумкин буданд гурӯҳҳо, киностудияҳои шахсӣ, вале муассисаи давлатӣ дигар вуҷуд надошт. ва муассисаи давлатии Суғдсинамо ба мо бовар карданд, ба ҷавонҳо гуфтанд, ки агар ки шумо иқтидор дошта бошеду хоҳиш дошта бошад, барои чӣ не марҳамат. ва ин дастгирӣ моро рӯҳбаланд кард ва дар ин ҳамагӣ пас аз чанд рӯз муассисаи давлатии Суғдсинамо ба номи Комили Орматов рӯзи 1 марти ҳамин сол 6 сола мешавад. инак 6 сол аст, ки фаъолият мекунад ин муассиса.
فیلم می‌آفرد. فیلم می‌آفرد، فیلم‌های هنری می‌آفرد، فیلم‌های حجتی می‌آفرد، یعنی داکومنتری. سال 2015 فیلم هنری کوتاه حجم کاسه به نام گرفته شد. سال 2015 فیلم هنری که در دو شکل است، یکی 6 سری برای تلویزیون، یکی 1 سری برای کینوتئاترها، 12 سال انتظاری که موضوعش موضوع خیلی حساس جامعه ما، خشونت اولیوی. بله. بعدا سال 2016 فیلم هنری تنگنا به نام گرفته شد و همچنین فیلم حجتی دختری سیخون درباره شاعره خلقی تاجیکستان فرزانه. سال 2017 فیلم حجتی صاحب وطن درباره 7 جوان موفق ولایت سوخت که در جوانیش الکی برای کشور یک آبرو آورده است، یک خدمت کرده است. و بعدا فیلم هنری سیاره رنگ عوض میکند به نام گرفته شد. بعدا ما داریم فیلم سال 2018 و 2019 فیلم حجوی سرگذشت علیشیر بخشیده به سال رشد دهات و سیاحی به نام گرفتیم. بعدا فیلم حجتی عمرکا درباره یکی از هنرمندان خیلی با هنری تئاتر توفیق فاضلوی شهری کنی بودم. بعدا فیلم حجتی کوچه امید 612 درباره کیناشناس مشهور و خدمت نشان‌داده تاجیکستان سعدالله رحیموف. و بعدا در سال 2020 فیلم هنری پیراهی مربی درباره دکتر علم‌های اقتصادی پسیخولوژی سیدمراد دولتов. همین گونه به مؤسسه دولتی سوخت سینما در پیراهی سینما برای ساختن فضای سینما در کشور کوشش دارد. ناگفته نماند که در این ما از این آفریدن این فیلم ها روح بلند هستیم ولی راضی نیستیم. ما میخواهیم که صفت این فیلم ها بازم بلندتر شود. هرگز میدونید استاد حاضر فقط من گپ زده شدم، در نظر من در ذهن من همین چیز تافته شده است که گویا که ما درباره مؤسسمون گپ زده شدیم و آهنگی خود تعریفی شده است. ولی شما واقعا در کورورتان چیزی دارید که رو خوب دارید که به تماشاچی نشان دهید. بله ولی من معذرت میخواهم، لیکن این آفریده شدن این فیلم ها واقعا هم بخت ما هست و بخت تمام ملت ما، تمام شنونده ها و بیننده های ما هست. ولی از این ما هرگز راضی نیستیم از این کاری که میکنیم. در مدت این 6 سال ما چندین جایزه های هم بین المللی به دست آوردیم. شما راضی هستید ولی قانع نیستید. بله البته. در فستیوال های بین المللی اشتراک کردیم با فیلم، مثلا فیلم کاسه در اولین فستیوال کشاد آسیای میانگی در لندن با گرفتن بهترین فیلم نامه جایزه گرفت. در همین فیلم کاسه کوتاه حجم کسانی که ندیدند روزهای نزدیک از تلویزیون سیمای شهر پنجکن حتما میبینند. این فیلم خودی سال 2016 در شویتسیا در یکی از فستیوال های افغانی جایزه بهترین کارگردان را گرفت. بعدا خود همین فیلم در فستیوال مسلمانان در شهر قزان سال 2016 اشتراک کرد. خود همین فیلم باز نمیخوام بسیار بگم ولی در چندین فستیوال های بین‌المللی در داخل جمهوری هم در فستیوال دیدار صاحب جایزه گردید. فیلم تنگنا که ما امروز در باره‌اش گپ میزنیم در فستیوال 15مین جشنواره مسلمانان در شهر قزان جایزه بهترین فیلم نامه را به دست آورد که من مبارکباد میگویم همه مخلصان که عین حال ما رو دیده سودند و خبر نداشتند. تشکر. البته هر یک استیسیون فیلم من خیلی کاری مشکل است، خیلی کاری زحمت طلب است و البته مالیه رو طلب، یعنی مبلغ رو طلب میکنه. من میخواستم فهمم که شما تو این وقت البته امکان دید مالی شما تا کجا محدود بود یا اینکه امکانیت داشتید؟ میدونید استاد همین
шиори кори мо дар зиндагиву дар муассиса аз рӯзи таъсисёбӣ ҳамин буд ки мо вақте ки як мақсадеро мегузорем ҳатман бояд он мақсадамо муваффақ шавем ва ҳадафи 5-солаи муассисаи давлати сухтсинамо як чиз буд: филм офаридан дар сифати хуб, боварии тамошобинонро ба синамои тоҷик баргардонидан. ва мо медонистем ки пас аз 5 соле ки мо ин бовариро ба даст мегирем, аз байн албатта иншоаллоҳ мушкилоти молиявӣ меравад. барои ҳаминам дар ин муддати 5 сол тамоми гурӯҳи ҷавононе ки дар муассисаи давлати сухтсинамо фаъолият мекарданд, ҳеҷ гоҳ дар зеҳни мо фоида ба даст овардан набуд. мо гуфтам мумкин ки қариб ки ҳамин гурӯҳ ройгон дар майдони навор филм мегирифт, қариб ки ройгон. агар арзишоша гӯем шояд хандаовар бошад, бале мо дастовар муҳим буд. ва аз ҳама боз як чизи хеле муҳим дар ин ҷо ҳамин аст ки ҳамин идеяи моро ҳама бачаҳое ки дар филму майдони навори мо буданд дастгирӣ мекарданд ва ҳамин идеяи моро ҳамаи ҳунармандоне ки масалан дар муддати 6 сол мо 10 филм гирифтем, 3 филми ҳуҷҷатӣ, 4, 6, 7 филми ҳунарӣ. ҳамаи ҳунармандоне ки ба майдони навори муассисаи давлати сухтсинамо даъват шуда буданд медонистанд ки муассисаи давлати сухтсинамо идея дорад, пули зиёд надорад, вале дастгирӣ мекарданд, меомаданд. ва то андозе масалан сарпарастонам талош мекардем ки сарпарастонам дошта бошем. то андозаи ҳукумати вилоят, аз ҷониби ҳукумати вилоят пардохт мешуд маблағе. вале боз як чизе аз ҳама аҷибу асосаш ҳамин ки имрӯз мавзӯи мо филми тангно аст. дар мисоли филми тангно мегӯям, филми тангно агар ягон дар бисёр ҷойҳо аз мо мепурсанд ки ин қадар саҳнаҳои умумӣ дорад, ин қадар мардум иштирок кардааст, ин қадар бозори мол, ба ҳамаи ин дар қазон дар русия аз ман пурсанд ба ҳамаи ин чӣ қадар маблағ сарф шуд. ман гуфтам ки ин филм бо ҳашар сохта шуд, бо ҳашари миллӣ мардум. бале, яъне хушбахтии миллати мо ҳамин аст ки арзишҳои мо инсондӯстона ва мо ҳамин арзише ки дар зеҳнамон монда будему ба мардуми амондарам ки дар шаҳри Панҷакент мо ҳамин соли 2016 филм мегирифтем, ҳама медонистанд ки ин бачаҳо дар кори худашон девона, ин бачаҳо мехоҳанд ки филм гиранд, ин бачаҳо пули зиёд надоранд, мо бояд дастгирӣ кунем. яъне филм муассисаи давлати сухтсинамо дар симои ҳамин як филми тангно мегӯем ки 10 филме ки гирифт бо кӯмаки мардум, бо фаҳмидани мардум, бо дасти мадад дароз кардани мардум ба нав рафта шуд. агар мо оддитарин масалан як саҳнаи бозори дуполае ки дар филм дар чандин мо дар як бозор қариб як ҳафта зиёд навор гирифтем, ҳамун дар он саҳна зиёда аз 200 нафар одамон омода иштирок мекарданд. агар ҳар як нафари онҳо барои рӯзи коришон 50 сомонӣ ҳам гиранд, агар хароҷоти филм 2 миллион сомонӣ мешид. бале, яъне филмҳои муассисаи давлати сухтсинамо бо тариқи ҳашар, бо тариқи қалб ба касб монда бовариро ба даст гирифтан сохта шуд. ва ман соҳибкороне ки кӯмак расонданд. бале буданд соҳибкороне ки кӯмак расонданд. дар ин муддати 6 сол хеле соҳибкорон ҳатто дар майдонҳои навори мо ҳузур доштанд. албатта изҳори сипос меберам. изҳори сипоси ман хеле фаровон аст. ман дар охире ки мехоҳам агар мо ҳозир дар бораи тангно бозам гап заданӣ бошем, изҳори сипоси ман хеле зиёд аст. аллакай ман бо дигар ҷумла ҳамин андешаи ҳамин муҳаббата гуфтам ки яъне агар мардуми Панҷакент бояд гӯем ки ба ғайр аз мардуми деҳаи Амондара боз деҳаи ёри чандин деҳаҳои дигар аз худи шаҳр
مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن همه شب و روز در برمان بودند. جماعت ها، این محبت مردم بود که این فیلم ساخته شد و امروز ما در اینجا من و شما نشسته کارفر داریم که فیلم داره. یعنی در پشت این نشستن ما، در پشت این فعالیت ما اینقدر دست کمک ها، اینقدر محبت ها بود. این مردمی که 5 سال قبل اومده در بر ما ایستاده، اظهار سپاس میکنم از نام تمام گروه ایجادی، از نام تمام میلیون ها بینندگانی که امروز از تلویزیون های جمهوری و از یوتیوب کانال ها تماشا میکنند و به ما سپاس میگویم. همون سپاس قسم زیادش با دعاهاش طرف شما روانه میکنیم و منتدارم. خدا را شکر که هستید و ای خدا که همین گونه دستگیری ها، محبت ها نسبت سینماگران زیاد شود و این باید گوییم که هر بعد از اماندره ما در چندین دیگر شهر و دیگه ها فیلم گرفتیم و هر کجایی که میرویم حتما ما فیلم تنگنا رو با اون مردم ده، مثلا آخرین کاری که کردیم در دهه درغی ناحیه عینی بود. ما در اونجا رفته گفتیم که اولین سخن ما همین است که شما باید فیلم تنگنا رو ببینید و از فیلم تنگنا رو ببینید که چگونه طریق حشر با دست جمعانه با کمک مردم پنجکن این فیلم ساخته شد. یعنی ساخته شدن همین فیلم یک درس عبرت برای تمام سینماگران و برای تمام دیگر مردم دیه و شهرهای کشور که باید کمک کنند، چون سینمای ما سخت نیاز دارد به دیگرگونی، به رشد، به انقلاب. ما تن میگیریم که در برابر سینماگران جهان، سینماگران اروپا، سینماگران روسیه خیلی درجه ما پایان است، ولی یگان ساعت، یگان لحظه نیست که ما در این باره اندیشه نکنیم که چی کار باید کرد تا سینمای تاجیک جهانی شود. باوری به فکر اصلا مهم است. بله. زیرا بجای گفتن که باوری به غلبه علاقه نمی غلبه است. بله. انا همین باوری را در ذهن ما استاد مردم باوریش، مردم کمکش میکارد و ما را قوت میدهد. تشکر. البته ما هم باوری داریم که شما برابر اون دستاوردی که دارید میباید نقشه زیادی هم اندیشه دید. اگر گفتم که چی نقشه داره و من مؤسسه دولتی سرخ سینما بود چی نقشه ها دارد در سالهای نزدیک. تشکر زیاد. همین یک چیز پیش از نقشه میخوام گویم، شاید مردم در ذهنشان پیدا شده باشد که برای چی شما فیلم را در سال 2016 گرفتید و اینقدر دیر نشان میدهید. همین یک مشکلات تماشاگران عزیز، یک مشکلات خیلی جدی هست که پیش راهی هرچی بر وقت برآمدن فیلم هایی که استحصال میشوند میگیرد. وقتی که سینماگران فیلم میسازند اونها خراجات میکنند و باید اون خراجاتشون برارند. عموما تجربه جهان همین است که وقتی که فیلم ساخته میشود یک باره مثلا در مدت 3 ماه در تمام کینوتئاترها نمایش داده میشود و خراجاتش پوشانده میشود. البته تمام بعد از 3 ماه میبینیم که در تلویزیون است، در اینترنت است، در همه جا است. ولی از بس که در تاجیکستان ما همه میدونیم که دوره‌های سخت جنگ شهروندی داشتیم و خیلی چیزها خراب شدن، ولی اکنون آیسته آیسته همه چیز برقرار شده است. حالا در حالتی برقرار شوی است و از بین رفتن شبکه یگانه کینوتئاترها سبب اساسی هرچی بر وقت نبرآمدن این فیلم ها است. و من با وجود این معذرت میخواهم که فیلمی که در سال 2016 بنابر گفته شد در سال 2021 میبینیم، لیکن ما شما رو باور میکنیم که در سالهای نزدیکترین شبکه یگانه کینوتئاترها از جمله در شهر پنجکن هم کینوتئاتر برقرار می شود و هر ماه و هر هفته و هر روزهای استراحتی شما هر فیلمی که در تمام تاجیکستان نمایش می شود پخش می شود. همه این گپ های من همین بود که
мо бояд якдигарро ҳис кунем. ҳам эҷодгарон тамошобина ҳис кунанд, ҳам тамошобинон эҷодгарона ҳис кунанд. Ман имрӯз воқеан ҳам бисёр хурсандам, ки бори аввал мо бо мардуми бо фарҳанги қадими шаҳри Панҷакен суҳбат мекунем. Барои ман воқеан ҳам ин дидор хеле муборак аст, хеле азиз аст. Ман хеле умедворам, ки мо зуд дар диалог хоҳем буд, барои он ки ҳамин гуфтугӯи дуҷониба зинда мекунад филма, зинда мекунад аз филм тамошобина. Ва ҳозир устод дар бораи нақшаҳо пурсидам. Ман пеш аз нақшаҳо ин қадар муқаддимаи калом карданам ҳамин аст, ки нақшаҳое ки мо мекашем сахт вобастагӣ дорад аз таваҷҷӯҳи шумо, аз муҳаббати шумо, аз бохабар будани шумо аз синемо. таҷрибаи кори мо муддати 6 сол хеле зиёд буд. Мо хеле хатогиҳо, хеле афзудану хестанҳо доштем, вале ҳамеша нақшаҳои зиёд доштем. ин шабу рӯз мо дар муассисаи давлатии сухтсинемо барои гирифтани як филми ҳунарие бо номи кори аст. Номи филм тағйир меёбад, аммо номи кореаш суруди носуруда аст, ки аз рӯи асари худи филмномаи Бахтиёр Каримов, филмноманависи муассисаи давлатии сухтсинемо, филми драма аст. Банда тӯли 2 сол аст, ки дар факултаи курси олии донишгоҳи ВГИКи Москав фаъолият дорам. Ин филм ҳамчун як филми дипломии ман аст. нақшаи мо ин филми ҳунариро ба навор гирифтан. Баъдан одатан он қадар дӯст намедорам аз нақша ҳарф задана, вале ҳамин чиза мегӯям, ки яке аз нақшаҳои муҳими мо дар соли 2021 курсҳои кӯтоҳмуддат гузаронидани худи бачаҳои киностудия. Яъне мо дар киностудия қариб 20 нафар эҷодкорон дорем, чи наворбардор, чи рассон, чи пардозгар. яке аз мақсадҳои асосии мо омӯзонидани мактаби синемо барои бачаҳо ҳаст. ва имсол гузашта аз курси омӯзишӣ, гузашта аз филми ҳунарӣ, боз як филми ҳуҷҷатие дар ният ҳаст бо номи Истиқлолият, бахшида ба 30-солагии кишвари соҳиби истиқлоли азизи мо ба nom гирифта мешавад. баъдан як силсила филме ҳам нар нақша ҳаст, ки худованд қувват диҳад. яъне нақшаҳо хеле зиёданд. ташаккур. мо одатан ҳангоми суҳбат ва дар ҳарҷоми суҳбат ҳамеша як ибора дорем, ки ҳисоб кунед, ки саволҳои мо тамом шуд. Дигар дар дили шумо чизе мондад, ки мехоҳед гӯед. агар ҳамеша боша шумо дар қалбот имрӯз чӣ доред, ки ба мардуми Панҷакен, ба тамошобинони Панҷакен гӯед? ташаккур. ман ҳар гоҳе ки ба шаҳри Панҷакен меоям, эҳсосӣ мешавам, то ба шаҳри Панҷакен расидан инқадар манзараҳои ҷолиб аст, ки одам лол мемонад дар пеши қудрати рассонии худовандию табиат. ва барои чӣ ман эҳсосӣ мешавам? ман як масъулията ҳис мекунам, ки мо ҷавонони синамогар масъулем, ки ин зебоиро барои тамоми дунё муаррифӣ кунем. мо масъулем, ки ватана муаррифӣ кунем, миллата муаррифӣ кунем. фикр мекунам имрӯз дар ин кишваре, ки ҳама чиз озод асту бахусус ба ҷавонош инқадар имконият додааст, инқадар телевизионҳо зиёд аст, инқадар радиоҳо зиёд аст. ба ҷуз Сухтсинемо дар вилояти Хатлон синемо сохта шуд. ба ғайр аз ин чандин ҷавонҳо, яъне ин кишвари мо инқадар озодия барои ҷавонош додааст. акнун дар ивази ин озодӣ мо ҳам бояд як масъулияте дошта бошем. хеле муҳим аст, ки на танҳо синемогарон, дар ивази ин озодӣ ҳар як ҷавони кишвари мо дар соҳаи худаш бояд навовар бошад, бояд фикр кунад, ки чӣ кор кунем, ки
миллатамона дар сатҳи дунё муаррифӣ кунем, чикор кунем ки сатҳу сифати зиндагии мо бозам болотар равад. Яъне масъулияти мо имрӯз дар назди кишвар акнун бармегардем ба соҳаи синамо хеле зиёд аст ва хеле дӯст медорам урфу одатҳои шаҳри Панҷакен, хеле дӯст медорам манзараҳои шаҳри Панҷакен ки хеле бечораем мо синамогарон ки ин манзараҳоро, ин урфу одатҳоро, ин қадар чизҳои бузургро мо мисли ҳамин бузургиш филм сохта наметавонем. оянда албатта мешавем, муваффақ мешавем. бале, ман бо ин гапам чӣ гуфтам мехоҳам? Ман бо ин гапам гуфтам мехоҳам ки дар Тоҷикистони азизи мо, дар миллати хушбахти мо як шаҳре ҳаст бо номи Панҷакент ва хеле хушбахт аст ин мардум ки ин қадар таърих дорад, ин қадар манзараҳои зебо дорад. ва оғо ман дар вақти кастинг гуфтам ки 300 нафар иштирок кард, охирин сухани ман ҳамин аст ки муроҷиат мекунам ба ҳамаи он эҷодгароне ки дар Панҷакент зиндагӣ мекунанд, ба ҳамаи он нафароне ки дар дилашон, дар зеҳнашон тухми як эҷодӣ ҳаст, андеша кунем ки чаро дар шаҳри Панҷакент як ҳамин гуна мактабе, як ҳамин гуна коргоҳе бо номи синамо насозем. ё кор аз маҳфил шуруъ мешавад, якбора намешавад кор аз бузургӣ сар карда. ман даъват мекунам ба ҳамаи он масъулоне ки дар ҳамин соҳа масъуланд, дар ҳамин бора андеша кунем ки ин имконияту ин потенсиале ки ҳаст метавонад аввал аз маҳфил сар шавад ва баъдан ба як киностудияи касбӣ, ҳатто баъдан ба як театри касбӣ. ҳатман дар ин бора бояд андеша кард барои он ки мо аз ҷониби муассисаи давлати сухсинамо чӣ чизе кӯмаке бошад мо дар бартон ҳастем ва орзу мекунем ки ҳамин гуна як маҳфил сохта шавад, чун воқеан ҳам дар ин ҷо бачаҳои боҳунар хеле зиёданд. истеъдод ҳаст. бале, имкон истеъдоди бениҳоят зиёд, истеъдодгарони бениҳоят зиёд ҳаст. як роҳе бояд маълум кард ва ин корро бояд ҳатман ташкил кард. ташаккур. ман як байт ба хотир омад мегӯям ки ҳар шаб рӯзи худат бипурс агар ту мардӣ ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. яъне шумо дурустед ки мо ҳар яке дар кадом вазифа дар куҷо кор намекунем, синни соли мо то куҷост, мо бояд ки ин ватанро дӯст дорем, барои ватан як хизмате кунем, хизмати арзанда бошад, ин ватанро обод кунем ва муҳимтар аз ҳама шумо дар ин ҷо нақши зиёдтар доред, ин ватанро ба олимон муаррифӣ кунем ки Тоҷикистон ин мамлакати бешохсоз ва мардумонаш мардуми фарҳангдӯст, чун роҳбари муаззами кишвар муҳтарам Имом Раҳмон ва фикр мекунем суҳбати мо албатта як нақше мегузорад дар лавҳи хотири тамошобинони телевизиони иҷтимоии шаҳри Панҷакент. ман аз шумо миннатдорӣ изҳор мекунам ки шумо вақт гуфтед ва барои тамошобинони азиз мегӯям ки дар суҳбати мо иштирок доштам директори муассисаи давлатии Суғдсинамо ба номи Комил Юрматов, бародари азиз, устоди азиз, ҷавони хеле соҳиби истеъдод Муҳиддини Зафар. ташаккур зиёд. то устоди расидан хеле роҳ тӯлонӣ аст. ба хотири аввалин дидор филми ҳунарии тангно аз ҷониби муассисаи давлати Суғдсинамо тӯҳфа мегардад барои тамоми мардуми сарбаланди шаҳри бостонии Панҷакент.